Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Illum waqt Knockabout Sicilia ħankompli bil-missjoni tiegħi biex niskopri iktar dwar l-atmosfera festiva fi Sqallija. Grazzi. Illum ħankompli nżur artiġana li grazzi għall-arti tagħhom jagħmlu dan iż-żmien tal-festi kemm xejn iktar speċjali. Buone feste a tutti kif jgħidu t-Taljani. Knockabout Sicilia jibda issa. Omna Malta u diġa qegħdin Sqallija. Għal dan l-istaġun tal-festi għamilta missjoni tiegħi li ndaħħalkom fl-atmosfera tal-festi grazzi għat tradizzjonijiet Siċiljani. U llum ma jistax jonqos ħan nistedinkom tirkbu miegħi fil-karozza, inkomplu nduru u nkomplu waslilkom iktar filmati appetitużi. Mill-ewwel se naqbad it-triq lejn Sirakuża, 40 minuta sewqan minn Pozzallo. Sirakuża, b'mod speċjali żona ta' Ortigia, hija mekka tal-artiġġanat u l-karattru tipiku Siċiljan. Sirakuża ser niltaqa' ma' Mauro Laterra, Francesco Salamone u Salvatore Manuele li ser jaqsmu miegħi dettalji ta' kif jippreparaw uħud mit-tomit l-aktar popolari fi Sqallija. Meta tkun Sqallija speċjalment fix-xitwa l-ġurnata ma tibdix mingħajr cappuccino tajjeb u cannolo. U m'hemm xejn nisbaħ milli meta tordna cappuccino apparti milli jkun jintiem mill-aqwa, il-viżwal tiegħu ikun letteralment opra tarti. Dan huwa Francesco Salamone li bil-kapaċitajiet artistiċi tiegħu jitrasforma cappuccino jew caffè macchiato f'arti. Francesco jirnexxielu joħloq diżinji billi jħallat il-kafè li għandu kulur kannella mal-ħalib li jkun hemm fil-wiċċ u bl-isfumaturi li joħroġ jikkrea diżinji ħelwin. Kif tistgħu timmaġinaw li toħloq diżinn fiċ-ċokon ta' kikra titlob kapaċità u teknika. Żgur li la darba tiġi servut cappuccino b'dawn id-diżinji sbieħ tiġi kemm xejn reqqa biex tixorbu. Francesco, how long have you been doing this job? I started 1.5 years ago. And what came first? You learned how to do the cappuccino or you learned how to do art? Now we have to do the certificated cappuccino and then will be the art with my manager following him. But when you were a kid at school, you were good at art or no? No. Step by step, will be brave. A little. I'm very curious about the design of the cappuccino. Do clients ask for it? You surprise them? Oh, it's just inspiration. What you have to do, you do, and we bring at the table. The client will be a surprise. Kull darba li nġis Sqallija ma nistax ma nħux kannolu naf li intom bħali, pero il-kannoli Siċiljani, grazie, minn fej oriġinali? L-oriġini tal-kannoli Siċiljani toħodna lura l-influenza Arbija fi Sqallija matul il-Medjuevu. Kienu l-Arab li introduċew diversi ingredienti, inklużi zokkor, ċitru u ġews fuq il-gżira. Il-kelma kannoli innifisha ġejja mit-terminu Sqalli kannolu li tfisser tubu żgħira. Fil-passat il-kannoli kien ħelu li jiġi preparatu mit-tiekel fi żmien il-karnival, però eventwalment bdew jiġu mit-tiekla matul is-sena kollha. Il-kannoli Siċiljani evolvew matul is-snin b'varjazzjoni fil-mili u l-kisi, iżda jibqgħu simbolu maħbub ħafna tal-kċina Siċiljana u diżerta li l-viżitaturi li jħobbu jesploraw it-tomit tal-gżira dejjem jippruvaw.
Dan il-ħelu Siċiljan tant popolari għandu karatteristiċi definiti ħafna. L-qoxra dejjem trid tkun tqarmeċ u l-mili dejjem kremus u ħafif. Aħna l-Maltin il-kannoli nħobbuhom ħafna, però fir-realtà l-kannoli hawnhekk fi Sqallija infittxin mit-turisti biss. Ħantlu fil-kċina u nsaqsu lil Mauro Laterra. Tħallna fil-kċina u niltaqgħu ma' Mauro Laterra. F'din il-kċina ta' kuljum jiġi preparat ammont kbir ta' ħelu differenti, fosthom l-iktar popolari, il-kannoli Siċiljani. Miegħi Mauro Laterra Dulċir Prim hawnhekk f'Sirakuża, kurzità ħansaqsih jekk il-kannoli humiex popolari mat-turisti biss jew anke man-nies tal-lokal. Mauro, una curiosità, i cannoli sono dolci popolari solamente coi turisti? No, diciamo che principalmente il cannolo è molto ricercato dai turisti, infatti appena arrivano in Sicilia è la prima cosa che cercano. Però diciamo che durante le festività o la domenica è un dolce molto ricercato anche dai siracusani. Tu che sei professionista, ovviamente questo è il tuo lavoro, quali sono le caratteristiche che definiscono il cannolo perfetto? Ma il cannolo perfetto diciamo che deve essere prima di tutto Mauro jispjegali li biex tgawdi kannoli perfetti, dawn iridu jintlew bl-irkotta ftit mumenti qabel ma jittieklu, biex l-umdità tal-irkotta ma taffettwax il-qoxra ta' barra. Spjegali wkoll li l-qoxra tal-kannoli irid ikollha l-bżieżaq tant karatteristiċi li joħorġu grazzi għall-alkohol li jitħallat mat-taħlita tal-aġina qabel ma tinqela. Lil Mauro staqsejtu wkoll jekk l-irkotta li tintuża hix dejjem tal-ħalib tal-baqra. Mauro konfermali li fiż-żona tagħhom, fiż-żona ta' Sirakuża, tintuża rkotta magħmula mill-ħalib tal-baqar, imma fiż-żona ta' Palermo tintuża l-irkotta magħmula mill-ħalib tan-naċ. Che ha un gusto un po' più forte. Naf li hawnhekk kburin ħafna u għandhom ħafna preġju bil-kanditi, bil-konfettura li użaw. Voi użate dei canditi, nei cannoli che sono molto pregiati. Sì, perché li produciamo noi nel nostro laboratorio di Ferla e sono 100% artigianali, fatti con canditi locali, cioè con frutta locale che poi candiamo nel nostro territorio, nel nostro laboratorio. E se posso spiegare in maltese, jekk nista' nispjegalkom bil-Malti, konfettura li mhux biss tidher sabiħa u t-toma tajba biss tagħha, però la darba tiġi biex tikola, l-aroma hija xi ħaġa li esperjenzajt l-ewwel darba mill-konfettura jiena. Ir-riħa tal-konfettura hija waħda vera li tfuħha. Dawn it-tjubiju kollha quddiem għajnejja kif nista' nitlaq minn hawnhekk bidejja vojta. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura qed jgħiduli li għandhom iktar tjubiji xiruna kif jista' jkun. Nara kemm nara ħellu xorta l-favorit tiegħi jibqa' l-ġelat. It-tomit klassiċi nħobbhom però nħobb inkunu wkoll avventuruż. Tomit kemm xejn differenti mis-soltu. Hawnhekk Salvatore Emanuele f'Sirakuża jippreżenta Mandorlivo, ġelat magħmul miż-żejt taż-żebbuġa. Salvatore, il vostro Mandorlivo è unico al mondo, come si prepara? Così come la preparazione di qualsiasi altro gelato al latte, bisogna aggiungere una parte grassa. Abbiamo deciso di sostituire la panna con l'olio d'oliva. In aggiunta a questo... Salvatore jispjegali li l-ġelat tagħhom Mandorlivo huwa uniku fid-dinja. Mandorlivo jiġi preparat bir-riċetta klassika tal-ġelato, però flok tintuża panna, jintuża żejt ta' żebbuġa u ħalib tal-lews.
Salvatore jispjegali li kemm il-lows kif ukoll iż-żebbuċ huma ingredjenti tipiċi Siċiljani. Biex il-ġelat ikun iktar uniku u karatteristiku, jiżdied miegħu il-konfettura taż-żebbuċ li għamlu huma stess. Limone che ti dona quella freschezza, quindi è un gelato che tu puoi gustare sia nelle calde giornate d'estate, ma ci sta anche in una giornata così. Finalment è arrivato l-moment, fl-aħħar wasal il-ħin għalija biex induq dal-ġelat. L-ewwel darba li ħanduq ġelat magħmul miż-żejt taż-żebbuġa u żebbuċ. Ħantikom l-opinjoni. Il-gusto del torrone si sente, ma anche il gusto dell'oliva. È un gusto diffiċli li nispjega t-toma tiegħu bil-kliem. It-toma hija delikata ħafna, għandek it-toma li tiġi wara taż-żebbuċ ħelu u l-lows veru tajjeb. Komplimenti, è buonissimo, Meta nara l-pasturi qabduna ħafna nostalġija tal-miliet meta kont tfal. Every single one is handmade and every single one is different, from the other. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Mimma, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Preses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Mimma, nutrienti u konvenjenti. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Preses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Wasal il-ħin għal Knockabout Siċilja ieħor u ser inkompli bil-missjoni tiegħi li nkompli niskopri iktar fuq l-atmosfera tal-festi fi Sqallija. Semmur niltaqa' ma' artiġana li grazzi għall-arti tagħhom jagħmlu dan l-istaġun tal-festi iktar speċjali. Qiegħed fit-triqti lejn Caltagirone biex niltaqa' għal darb'oħra ma' Salvatore Floridia, iċ-ċeramist tant bravu li fost il-ħafna xogħlijiet magħrufa tiegħu u magħruf ukoll għall pasturi tal-Prasepju. Meta nara l-pasturi qabduna ħafna nostalġija tal-miliet meta kont tfal. Fit-tfuliti kienu kolli ħafna eċitament meta kien jasal il-ħin biex narmaw il-prasepju. Dejjem noħroġ il-kaxxa u nsib il-pasturi u nipprova narma il-prasepju kif fl-opinjoni tiegħi kien jidher l-aħjar. Qed nara daw il-pasturi u qed qabduna ħafna nostalġija. Il-pasturi li krea Salvatore Floridia huma mill-iktar magħrufa hawnhekk f'Caltagirone u mfittxija ħafna. Jinħadmu s-sena kollha sabiex ovvjament ikollu biżejjed preparat għall-istaġun tal-miliet, però naf li t-teknika ta' kif jinħadmu hija differenti mit-teknika taċ-ċeramika. Salvatore, la tecnica di lavorazione dei pupi, dei presepi, è un po' diversa da quella della ceramica? Sì, questa ha una sola cottura, si fa come si faceva già nel 1700, come facevano i nostri avi ceramisti. Il maestro Floridia jispjegali li t-teknika li tintuża hija l-istess li kienet tintuża fis-seklu 17.
It-tafal jiddaħħal fil-forn darba biss u eventwalment jintużaw kuluri li m'għandhomx bżonn jidħlu fil-forn. Bekk, il-kuluri tal-pasturi huma karatteristiċi li jiddefinixxuhom u jagħmluhom differenti fid-dera mill-kumplament tax-xogħol taċ-ċeramika. Anche su carta che vengono adoperati qui nella terraglia. Il-prosepju tipikament Siċiljan itina idea sabiħa ħafna u jtina viżwal sabiħ ta' x'kien jiġri fil-ħajja tal-villaġġi u tal-ibliet tal-passat. In fact, Salvo was sharing with me before that all these crib figures give a very beautiful vision and an idea of how life in the villages in Sicily was back in the days. Yeah, in Caltagirone, the tradition of figurines is a really old tradition. And now, you can see here like a photograph of this day life. So these are the life of our grandfathers. So this is the man who sell the fruits and the vegetables in the streets. We have the man who sell the cheese. We have the ceramist and the man who fix the broken piece of ceramics. Salvatore spjegali li dawn il-pasturi minħabba li ovvjament waslu il-viżwal u l-ħajja tal-villaġġi tal-passat, eventwalment fil-presepju jagħmlu l-presepju monumentali għax ovvjament il-ħajja ikun hemm ħafna iktar ħajja milli sempliċiment il-grotta fejn twieled. Ġesu però mbagħad ovvjament ikun hemm il-ħajja tal-villaġġ u l-presepju jsir verament monumentali. Infakkarkom biex tibatu l-ritratti ta'kom imgezzin biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Ommi Ma. Ir-ritratti ta'kom imgezzin tridu tibatuhom li permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi ombonnici.tv. Ibatu l-ritratt fil-kutri jew kif toħorġu fil-ħodu b'xi skufja. Dak ir-ritratt li tibatuli grazzi għal Ommi Ma jista' joħroġkom rebbieħa. Issa ħanerġa' nidħol ħdej Salvo biex nar iktar dekorazzjonijiet tal-miliet li jafu jippreparaw huma biss. How are you? Fine, fine. So these are the famous Salvatore Floridia Christmas ball. Yeah, these are so famous and these are so different and special because our Christmas ball are not only painted with the famous Caltagirone 70th and 18th century design, but also choose to add some Sicilian special things. So for example, here you can see some cactus with a special fluid called Fico d'India. Salvo, it's a real struggle to pick my favorite one because they're very particular, and what's so special is that since they are all handmade, every single one is handmade and every single one is different. Is different. L-ikbar inkwiet hija l-imser tażel għax kollha kemm huma sbieħ, kollha kemm huma differenti, kollha kap titlaq minn hawnhekk u toħodhom ovvjament kollha miegħek biex tkun tista' tiddekora s-siġra li jkollok id-dar. U ġieħ taras kbira biex tażel ma hija l-favorita tiegħek. L-appuntament ta' Knockabout Sicilja tal-lum wasal fit-tmiem u minn hawnhekk nixtieq minn qalbi nawguralkom il-miliet tajjeb lilkom u lill-eżistakom. Niltaqgħu il-weekend li ġej għall-iktar avvenimenti minn hawnhekk fi Sqallija sabiex indaħlukom fl-ispirtu festiv Siċiljan. Niltaqgħu, ciao! Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommi Ma, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilja, għamel like il-Facebook page owenbonnici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna d-dejja fl-imkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' owenbonnici.tv u sibu r-ritratti għaj fl-imkien ma' Bottle Green. Hemmhekk, ikkummentaw innominaw il-min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom.
Il-Forti Dellimara nbena bejn l-1876 u 78. Dan inbena speċifikament biex iħares il-kosta tan-naħa tal-port ta' Marsa Xloq. Huwa eżempju klassiku tal-fortifikazzjonijiet kostali Vittorjana. Fil-Forti ta' Dellimara wieħed għadu jista' jara 4 kanuni, ir-rifled muzzle loaders, li kienu jintużaw għal skop militari. Dawn tqedu fil-forti fl-1880 u huma l-uniċi kanuni tax-xorta tagħhom li għadhom jeżistu fid-dinja kollha, fuq il-karrijiet u fil-post oriġinali tagħhom. Parti kbira mill-Forti Dellimara tqattet fil-blat taħt l-art sabiex il-fortizza tkun tidher inqas. Dawn is-sotterrani huma fost l-aqwa eżempji ta' arkitettura militari Ingliża li għandna f'Malta. Fil-Forti Dellimara insibu l-Battery Command Post. Din il-kamra nbniet fl-1938 sabiex isservi bħala torri tal-kontroll ta' żewġ kanuni breech loaders li ntużaw fit-Tieni Gwerra Dinjija. Huwa kkonfermat li l-Forti ta' Dellimara baqa' jopera sas-sena 1956. Edin fl-aqwa ta' ċelebrazzjonijiet tal-militu ħafna, edin nippreparaw bil-kbir biex nilqaw is-sena l-ġdida. Min ħajstieden in-nies id-dar, min qiegħed jippjana jkla romantika u min diġà jaf fejn ser ikun għal countdown tas-sena l-ġdida. Sfortunatament fiċ-ċelebrazzjonijiet sbieħ ta' dan iż-żmien prattiċi li nipprattikaw favur l-ambjent ninsaw insegwuhom. Illum ħanfakrek kif waqt dan iż-żmien sabiħ tista' timplementa prattiċi biex tipproteġi l-ambjent. L-ebda ċelebrazzjoni ma tkun kompluta jekk ma nżejnux għall-okkażjoni. Sfortuna kbira hija li ħafna mid-dekorazzjonijiet li nużaw ikunu magħmulin minn materjali li ma jistgħux jiġu riċiklati, bħal plastik, karti li jleqqu, bżiża u glitters. Għaċ-ċelebrazzjonijiet ta' din is-sena għażel dekorazzjonijiet li ma jagħmlux ħsara l-ambjent. Dekorazzjonijiet li tista' terġa' tużhom sena wara sena, jew inkella magħmulin minn karti naturali li jistgħu jiġu riċiklati. Tista' tagħżel li tkun kreattiv, torganizza attività żgħira ma' tfal, tikkrea dekorazzjonijiet mill-gazzetti, jew tpenġi weraq, jew tiddekora b'materjal organiku ieħor. Li kelli nservu u nikkonsmaw waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tagħna għandu effett fuq l-ambjent. Jekk ħad tagħmel cheese splatter, għażel il-frisk u ixtri blużin. Jekk ħad tixtri priżet u salami, tażilx dawk li jkunu ppakeġġati fil-plastik li jintuża darba biss. U xinejdu għad-dips biex tagħmilhom int faċli ħafna u bekk kun qed isservi dips bnini u tevita pakkeġġar tal-plastik. Għal-festin li ser torganizza ikkalkula l-porzjonijiet sew biex tevita ħela tal-ikel. Il-fdalijiet trasformhom fit-tnaqqir jew ikliet oħra. Biex isservi l-ikel uża kontenituri li jistgħu jibqgħu jintużaw u mhux dawk li jintużaw darba biss. Din tapplika wkoll għat-tazzi biex tevita li jkollok ħafna tazzi użati u tnaqqas ix-xogħol wara l-festin. Uża spak ikkulurit mas-saqajn tat-tazza biex il-mistiedna jarfu li ma hija t-tazza tagħhom. Fl-aħħar, iżda mhux l-inqas anki waqt iċ-ċelebrazzjonijiet issepara l-iskart. Skart organiku għalih u fil-borża l-bajda. Ħġieġ aħslu u erfaw għalih. Plastik nadif, lanet notfa u karti fil-borża l-griża jew il-ħadra biex jiġu riċiklati. Ejja nibdew is-sena l-ġdida b'rispett lejn l-ambjent. Il-festi tajba.